Ti kesyon important pil sou bezwen impresyonne yon fi. Ya permet ou kon fam nan plis e kreye yon koneksyon an tou men ak fi ya. Baz, bel parol important ou yi, men pito mwen ki parol pou di yon fam, ou lo bagye kesyon pou pose l. Koz se kesyon ou border ki pal mene parol. Se pou det sa, nan video sa mbote 3 bel kesyon pou pose fam ou eme yon kap permet ou rive pi loin avel. Padwa ptek sak mwen zè ko sa, voye ti kesyon sa bali. Ki bagay ke ta reme isi mwen pa jem ka fe? Kesyon sa permet ou konen l plis. Ou ka sezi ou e bagay li ta reme fe, men yon inkonvenyon kelkonk, fel baka fel. Li ka maman l tou, ou pa jem konen. Pose l dezem kesyon sa, ki so reme la ka yon gason. Pou kesyon sa m kose yo pose li apre yon semen et demi, ou 2 semen. Koz sou pose li, lor fek gen numero, li pa bou. Kesyon permet ou konen, sal reme, ka yon gason, e sou intelijan, wap jwe sou sa, pou bon sou ti fam nan. Denye kesyon m bote an, si mwen avota ansam, ki mwen jwot ap fe, pou nou pase yon bon jounen. Baz, depil repon nou kesyon sa bien, ou ge kadeve 10% chans pou bon sou li. Res 10% pral depan de atitude ou avel. Kesyon a fò konen si l'interese a avò bo. La fel imagine ou mèm avel nan jounen e sa apotre nan may li baz. Jiska skel vinreman avò san pa ren kont bo. E ben nou fini la. Video a fini guys. Pabli a abone, like, pataje video a. Napren nou lot video. Frap.